U mističnom kraljevstvu kreatura, princeza Elizabeta nalazi se u središtu vrtloga haosa kao ništa s čima se do sada nije susrela. Sve počinje kada njeni nekada pouzdani alati za crtanje odjednom preuzmu sopstveni život, uzrokujući haos po celom dvorcu sa svojom nepredvidivom magijom. Zamislite scenu, lavandine suze koje se slivlju niz veličanstvene stepenice, pretvarajući mermerne podove u klizavu, mirisnu pomeranju. U međuvremenu, zločesti majmun, rođen iz jednog od Elizabetinih crtenja, trčkara kroz hodnike, pljačkajući kuhinju za slatkišima sa veselom neodgovornošću. Dok haos eskalira, princeza Elizabeta osjeća teret odgovornosti težak na svojim ramenima. Njeni pokušaji da povrati kontrolu čine se samo da stvari čine gore, ostavljajući je osjećajući se bespomoćnije i frustrirano je nego ikada ranije. Čak ni njeni verni prijatelji, lavandin obojeni slon i nogati zmaj, ne mogu ponuditi utešu u lice takvog ludila. Ali usred haosa ima trasak nade. Sa pomoću svog vernog saputnika, crtenja nogatog zmaja, Elizabeta se upušta u smelu potragu da otkrije izvor haosa. Zajedno, putuju duboko u srce njenih crtenja, gde otkrivaju zle planove zle veštice koja je odlučila da sabotira Elizabetine sposobnosti i preuzme kontrolu nad kraljevstvom. Odlučna da se suoči sa vešticom i vrati mir kreaturi, Elizabeta okuplja svoje prijatelje za epski obračun. Ojačani novootkrivenim hrabrošću i produbljenim osjećajem samopouzdanja, suočavaju se sa vešticom u borbi magije i lukavstva. Bitka je žestoka i puna opasnosti, ali Elizabeta odbija da popusti. Sa svakim izgovorenim čarolijom i svakom preprekom koju savlada, postaje jača, njena odlučnost nepokolebljiva pred izazovima. Konačno, u blesku svetlosti i trijumfa, veštica je poražena, njena tamna magija proterana iz kraljevstva zauvek. Dok se prašina smenja i haos se raspršljuje, Elizabeta stoji visoko, njeni prijatelji uz nju, trijumfalni u njihovoj pobedi. Ali putovanje je daleko od završeno. Dok posmatraju dvorac, sada obnovljen u svom nekadašnjem sjaju, Elizabeta i njeni prijatelji znaju da njihove avanture tek počinju. Sa novootkrivenim osjećajem jedinstva i svrhe, usmeravaju svoj pogled ka horizontu, spremni da se suoče sa bilo kakvim izazovima koji im se nađu na putu. I tako, priča o princezi Elizabeti i njenim čarobnim crtežima nastavlja se, svedočanstvo o moći prijateljstva, hrabrosti i verovanju u sebe. Pridružite nam se na ovoj čarobnoj avanturi kroz čuda kreature, gde je sve moguće i gde magija nikad ne prestaje.